hinabesha zatangaha konkana baza kutwegitaho bwanyimaho bitu ntwenda ganira as a country corruption has been with us etwirahani haza corruption ni inkuru neyira tija kugira ngo n'ikintu kisya nangwa teriyahonka iriyo munsi nyinji wazo manga gona wagamba corruption tubakura kintu kisya kuyaho now we are talking about levels hina he kuberiyo mu extremes mbwenu ekarengesereza na tutwire na corruption aha itwarebere n'abatuwareka ngo buri mwaka ngihanga ntferwa trillion 10 esenteze nangwa mu kuba bintu bazibara bagira ngo esenteze ezo tukuferwa mu corruption nizikire sente ezo tutwire tutunga nko buyambi kurwo mu banka yensiyona na hand hinji nabo icyo bagira ngo mbwenu bari abacaziriho obuyambi ekikumanyisa twaje mu chat tukabike sente ezikwiba mwe twatambira kirekeje isomo tuyatachujwa nagumanishaga mu mubi so we can still sustain our economy if we fought corruption nabo icyo twenda kureba tukakora ki because as Ugandans ugutumura umugwa president that president konga president no murumugwe ne ko no now hati reka mujuru zireka yes no murumugwe goko kubanza konka ni twenka abantu tekwa ko appreciating and we have a role to play on kurwanya corruption because hati kecho kureberaho hine birya cyaro ishaka ati ekinteka ntubazo butajya ku president aiza mukwate president so so to me everybody has a duty to play on mukwate no kurwanya corruption. So now the question is how best as a country can we fight corruption? Netwetaga kukora ki at least ekaba minimum tukareba turinga mahanga ganda akati wala kwetegereza almost buri kimwe kiriyo ni kirema ahabo kugira ngo twine corruption erengere you're just investigating this akachika ko kuchondoza nako kariyo nakakora mwenu twine corruption erenge series nkei hanga ntwetaga kukora ki okurebeka ngo at least we have it reduced or even eliminated webare ata no reba ati nyoni yenda mujuruzi turgo mu semantics turgo mu semantics ati wanda kubuza president Museveni nabatahibe bakagera cyo mu kishaka what did they go to fight against wagira ngo tukutandikira arbo kikahendera arbo because first of all corruption iba abintu barwana ma corruption ni iriyo mu system corruption tekaza gam population. Corruption is fueled by the system. Hatu waza kwetegereza how we used to play our politics before the NRA takatahire mu government takajikwase. There are akarmu forte lines ezabe nazo ziri zukwarudinga to zukubakora nazo zirinka corruption. Hatu wano reba nkedino kuyabireri edine keri nyinjo mu politics. Nyinji munonga nato nowe habamwe bajine konkatero nko kuyabirero mbiri bwa UPC na DP. That was corruption. Military dominance, military na extrajudicial killings. Okwama haigabire ngetwaza, okugabire ngakora buri kimwe cyone kigakwenda. How a gun was a problem. A gun before the NRM came in, embunde keri kizu. Omusirikare mwakaza cyara abantu bona biruka. Barracks, that was corruption. So nebindi na buru rwache nana bakugambira kuba organizing nebi abembe baho that was corruption of the day whatever na kuba distributing nanka services abashanga ngo abatabaraterire nka UPC aba bakababachi that was corruption. Corruption kerwejo tokujejo kero now hatshika ninjira ngo arhebyahireho NRA kanindeba Museveni presidenti na revolutionaries kineba amazireho kababeherzeho which is a plus icho ni totic yes the gun was democratized, the violence of the gun was democratized. Akabo democracy ya violence yembundu no wakojine no gishereka sometimes akwatwena tuyabanyambundu hati. So the gun no longer terrorizes us in our day-to-day life. And that is a plus for the NRM. Two, religious children inaka
ecumenism kushanga ngu nyoni ndeba nk'abasilamu nushanga umusiramu yayebembera yabo mwebembezi omu society dominating wa Catholics omukristayo ayebembera omu society dominating omu Catholic abantu bamuterera karuru usanga n'umusiramu yasinga na reverenda akanisa usanga n'umukatoliki yasinga omukristayo akanisa yaba polling station naro omukristayo yasinga echo otajya muri akantu aba politics zitazabe ziri okuzabe ziri otajeta a mini achievement ni achievement yaman it's a fundamental change in a way now which is a plus uzakwata yangi hangari yone ryo kureba tarho rebellion yono mu hangari yitumanya hati our territorial integrity the zones are secured by the UPDF. I give a plus to the UPDF. Ihangari yitu riona secured against external aggression and even internal threats. Echo no chiteka kuchichereza plus obo bushuma na yon contribution yabo. Owamazire hembundu, owamazireho owaresere politics zeze hygienic ezitarna tokubaza konjera ngo tuwayaresere politics zesente. Tuwayaresere bushuma kanya. Why? Because Nigeria binefumu nabagira ngo wakreiminga ngo niwe rukoresere njura kandi hizo mushana otaguherezo ndijo. If you claim the credit for the rain, don't run away from drought, from that blame for the drought. Hadi way no ndango mushana kugira abandi. So when it comes to politics, abashe kwano njyango abantu roba kurwana, why had the people themselves fought the gun dominance? Abantu bataka rwanise ebe bintu bya nini? Yes, abantu bino umurumo gukora konkanyonye namasuko ngo leadership in contribution ya man. So kwabiroho leadership nungi ya NRM twagera amahema rungi. Kwabiroho leadership twagera politics ziri sanitized. Twagera naka rights za life na property za yongera. Naho guarantee ya life na property abantu bakora ibintu byabo kangambere bakora ibintu byabo konka kwabiroho okwenda kuguma mu butegetse mpaka ense hwireho kwabireho okwenda kugera parliament etaro vibrant oruko giteminga okanoteka kureta mabantu batakwetegerezwa kwabireho ebintu byabire bitari okubyabire bikutandika babitandikire then hat society values are eroded hatu buri omwe yatandika kwetemera ekiyabire nayenda ni kabetemere ekimoche shaka kuguha kitwara kana abo kukitwara nabakreiminga ngo naba movement munonga waza kwetegereza abantu bingi abo kujwara yereje kwasire baba no komore movement oye atu no bari yomba kwata batombe homi naba atu waza kaza nyonka kada wa movement na hatu bwa kada buru tinka burga ho I was the kada mu university na hatinka akanyonka ni mangu this is a kada led revolution konka we were defeated by crooks. Twayebuza how did crooks emerge bakataking a lead against the cadres ito cadres bakatutera twashobora because ito ababere batakukwata bakatureba nk'abantu barbafara. And I want to tell you the majority ababo kurabinja bo uriyo no ureba ito twatubine twantubagaya ntubanuga because bakaba picking aburi chumwe chabe chizo misho bachipicking abachitwara. But they are the leaders now, leaders of parliament, leaders in the cabinet, leaders everywhere, civil society, civil service. Hatu yebuza na polisi amwakaza nangwa amwakaza no mahego ngaro shakari cha yamaheyo. Yes, corruption iriyo ngaro shanwa teri nkoko kuba kujipracticing nkoko kubasa kujikora polisi konkaniye nakugambere ngo abantu ababire bari abashuma nubo bari mu positions zamani kandi bakazugura no kuzugura. There are people who bought positions bagura sente gura position wese wagura nkobwa akawo okagura nkobwa permanent secretary okagura bwa town karaka okagura police na promotion okagura buramuzi okagura what are you expecting? You are going to trade. So who actually nyoni yarakugambira ngo finally nicho kurebera it is President Museveni now to start to lead the EU and I'm happy atwara imukwayi mukere utora kwagira maka akanaka nuwe ebyona nabitandikira ha system ya movement eyokureberwa President Museveni bagaraka bahenderera. So I'm happy better late than never ntubasa kutandika hatugire bitwakora
tutatandika tugire bitwakora tugire bitwahinduraho konkana bwe society eje fire ne nayo na kugira bya nko nyanja yabe koga ako bana nabana nka generation zinkine zizire zona zizire corruption zona zizire corruption ati nko mu secondary nyonka nkirebe mu secondary abana kakora cyone cyo kubasika ngo n'abantu konka bibi no mu university because universities kazi jiro bururu buri issue based now it's money no muntu arukuronde sente nababa gera kintu no ranguriya in business tukati producing the best atanye no ngambere waza kwegereza universities is producing leaders guilds and abahuyire henyuma aho kubasa kurangwa baryo mu national politics nabaye because abinji bakija nka leaders bakataye mutwaba naga the trajectory of leadership was abandoned completely then have that trajectory of leadership so abantu bakakwata politics bazi converting ngokora abayo mu central market nakatari umutanazira nkenyanyaze aronde sento kwarazi have hope to hear. Yes, because you cannot sustain a fault line. You cannot. Corruption is a fault line. It is an immoral ideology. To no bujunde to kabugumizamu ensiyo ne byuru ngira bintu biri very honest nka justice, fairness, equity. You have to do that. No basa perpetuating for some time. Konka it cannot be sustained forever. Ninka dictatorship. Authoritarianism. Washo jana ngo abwenje bamini batachirowa. Abwenje jangu Museveni has stayed longer. In a hybrid system zeza kosa is so accommodative and appreciated by very many and a wider section of society. Kugira ngo towaza kumweta dictatorship abantu nabanga. Majamba to for us we have power. Abantona turuwakaro waza kumujira utuntu no nabayine uniform yamahe akibari yabaye institute ukiza kugira utoro mu society arumu azirisa terukwera abantu bebe bari empowered ukiza kurora parliament negamba konkano bwerya negamba bitakwatirine ugira utore babantu kandi ora abanyadini sections nazo respecting there is freedom of worship waza kura urengo aba bariyaha ora abantu bona bakiku abakazi so oreba mu society yona in a way it is participating there is that mass participatory yota konja ngo Museveni is a totalitarian is a dictator but of course those elements are there so you cannot sustain an immoral ideology. You can only extend it for some time. So corruption will end. I want to tell you the corrupt will collapse. Hatecho nicho muntu arena atureba at TV West arukwetaga kumanya. Now as a Ugandan civilized exposed land when byona had your recommendations number 1 number 2 number 3 number 4 number 5 tukakora right now because haramahanga gine very low levels of corruption. Ntwetaga kopa chi tukajya maybe Thailand, Malaysia, maybe China bakakorech. What do we need in place? Echo kubanza tuhindura amateka wasi ngo mushango gwa corruption gwo kwiba sente z'abantu twite firing squad ejo niyo kubanza echa kabiri ubako ebintu byona ebwibere tubugaruke mu state echa kashatu otarye simba kando tarukuru mu mugono kwate non public service toroza public service kan toroza no kwesimba toriye simba kan torga kakora wakireba ekindi tuyugure ka museum ya ba corrupt barga kusinga ekishane cyo bakite for perpetuity kugira ngo marija bare ekishane cyawe ngo koryo because you know corruption tujikore reasonable enkoko kora abantu bakuza kwatora kuza kurya mensoro kwe bakakwita tourism bakucha omushango gwa tourism gwa it is treason because now yes still money yes semekwanza kuranka scan kansa you know all those hati okashanga ngo tibyabaho omuntu akarwara kansa nguza India million igana akafa nabo nubu ifa abantu bingi tu abanyadini bargo beyahure barge a politicians beyahure edini ejire rori mu yayo eza front line yo kurwandira morality edini na yeze nawe ingarfti is embedded in this immorality abanyadini nabo bar part yeje nonsense so abanyadini bagerera line yabo then bamubarayizinga abantu ko kucyabire kiri abantu robe bombeke kerezia
nubo bembeka amakanisa abantu abikiriza because umuntu nwakomanye yakuzana arahanga we so bihe politicians aba bashuma babiho mu makanisa no mu makerezi norabaka abashuma we need to demonize them ariko yo no gamba umuntu nayija atunga first na city nubo bakamabeka kandi bamugamba umunonga kubagira umugisha mekerezi yes akine court issues kandi nubo ba head of rates ahantu hinji so bakahamba first of all the corrupt bakabanza biyicerezana na bembeza b'amadini bazo mukohati bine concert yabo ata abantu bona bakora se babite ntama so we must tuteka kutanisa those who are corrupt from the mission ye dini na nekereza nekanisa nebindi na nemizigiti no kureba ngo habaho bwenkanya habaho oburungi bwa society kandi abokore babarwanisa babatubya abokore birungi bakora ki konka hate no ushanga ngo ekereza nekanisa na nyingi nizo promoting abashuma zanda miningiwe hatu wano ndakumanya ngo ekereza nekanisa nabona abashuma iro kugendo yesimbo wanyu utine senti. No, I don't think you are very rich. That is clear. Then umuntu aba innocent azazibura mu yunura nari mu URA na urebe kibara mukore. Nibija kumukora fundraising, mbiza kumukora fundraising zinki nka 30 nateka kusinga. Akwa bari yabona barisa abakora sobone intama. Hatu intama ziteka kukurata definitely they will follow. So we must dimini tuteka kutanisa ekerezia ne kensa abebe baji ergomu nemizigiti byonebyo nabafumu nabo ntwenda nabo babede marketed hati turebe aba bantu no barwanda ki akwe kanisa ni yesemegwa nekerezia nibose mugwana barya front yo kurwanisa obushuma akwana corruption edna injira abantu enguto corruption edna injira abantu okuraguza abantu nubafu aba babazika burizo muri babazika kanisa nekerezia ni kuzika itwagambara bajwire byo kwera bakuzikira corruption edna injira abantu amasomero eka atabwe batakuceneza kuzika bakarwana munonga front yo kutambira amagara kandi we the church and the kerezia kwe akakerezia inamani ekanisa inamani ebintu nemizigiti abintu institutions zo kwikiriza zinamani zaza front line kurwanisa corruption nerugo abakorrupt marondo ibareshe kandi okureba abakorrupt nebenda ngo ekanise ebashirdinge bashabiri akwana wonko mutuma yabo nebenda rahanga in fact abantu arukukira kukunda no kuhereza kukira yo nabashuma bingi so abakwana bamanyara hanga nabamanya konka nabashuma ba front line ya politics na state mbene nyona jya muchachi yayemerera hamwe ekakwata ekarwana abantu baye bakaba empowered akwa abantu babine senti twatwine sentence yone ine sente neyo mbekera makanisa abantu no mukombekera makanisa na makerezi tokwetaga politician mwe no tabacho mukerezi apart from confusing faza na chidiko na bishop na reverend no tamuki abantu kano koyembekera ibintu so politicians yabashuma mu rwo mukanisa mu rwo mukerezia mu rwo makanisa abantu beyombekera kandi abantu bari yombekera makanisa gabo bakabi namarwaro umuntu gamakanizia gamakanisa gebizite nebindi konka politicians bakija bagahamba kwena ngo bakorere byabo akamba church na rekerezia yabakonde minga tobakorara so ntwetaga ortaro narwe abanyadini kurutandika bakarateking over hazukara corruption ukutwagihendera kane kindi ndikhendera corruption egitwaje rwanesa abanyadini bakagitaho umutuma sente zo kwiba nizo mbantu abantu mbagira intasya kandi basupporting amaramezo kandi basupporting amaramezo na naba abanyadini nabo bakora ki nabaganyirwamo because icyo ogokora noriye yo kora ki eyo kora konka noreba hatabinji aba politicians nebenda ngo bakwatama bahasa bagomene bagahereza ababemeza b'amadini haza baba denying chance yo kubakondeminga before the audience hat society yo bagite ba denying abantu nesente abantu bazo mushatoro cyangwa abo cy'abantu bona bari umurundi abwenje no gira ngo abantu bono mu mujuruzi na nabaturukiriza abwenje cyangwa abantu bona bari umurundi why it's because of this forte arrangement lines is your society nyoni intera ndukhendera tutehekera giro obuturasha ushango gwakusinga tumwiti ogwa kabiri ebintu byo butobotwari ekindi atargaraka kuzo mu public life kwesimba ecyakana amadini amakanisa n'amakerezia gabe ngo gatandiko rutara aho kwano bwo abantu binema amasuku mingi kucera nabo politicians yabare munonga nubamwita Council Dennis Twahika erochi no munyabiragiro
kandi n'umunyabushenyi umunyambaro umunya-Uganda nicyo kikuru kandi iyo ryokwe ebyagamba I partly agree with you actually because umahanga gwa corruption itari y'umuzano umahanga ga Asia and those Asian tigers na n'umahanga g'abarabu nibo kwita kandi na nece kinde kikurata cyo kugira ngo babikwa kugarukazuro hato no yebuza nka bibro kwe kugira ngo kirayamba cy'umuntu okutungensi yona kafero magari hatu wiba billions tomorrow kimukoryo mworo wenyini omuntu broke hato umuntu nayiza kuweyinga batwara nece cyawe kindi cyuyi so nabwo eco ninyesiga ngo ebyo nebintu bikutimisha kongana byo twakora aha tukasevinga buri kimwe cyone kitweni kiba tire tuzo mukahumuro kace program nakadara turiya TV West twiza gumizamu okushyasha mukaga we bari kuba nitwe kandi twiza kugumizamu turi kugezaho hano bwenje okutwakwa abantu z'ubushoma zo buhindukire ndwara mbi munonga umuyihanga rito. Okay, twagaruka program tugeta kadara burwa mukaga shahina sha mukaga turiya tuganira nshonga y'inonga social political culture economic byona tubyina tureba bushomankuzi president atatire mamani na wantu nyine bajyanga president mbweno hamizaho abantu nibajyanga hati tukushabira no kushabira abo kuba turebere bakwatana nabyo abita kuteka mbweno ko umucyara Gerard Nogo abantu bina man people really have power aba minister barje izo president kwazira tino rarujeyo ugumuzano gubire mwingi twera twagira ngo cecho so ntushaba turebe nabana bazayo kandi ko kwano gamba maybe umami twahika hati tugarice turebe wazayo yarugayata because we are also getting tired of this impunity yo muntu kurugayo ninja karaka baje mununga kandi bakakubuza bakamuconvictinga naka hatugareba umuntu na weighing now we are now at a level as a country no bara wiba billion umurimo bakakuyaho bakakoma imyaka 3 eno kahoza ako innocent yukana hatko kurugaye no feruki umuntu nasa no kubuza tumwe niyo toribre iwe banko mukasigara no ukora munu imicati so mwenu kakwarebera jyo bigumirebyo nibiza kuturetera nkihanga utakibire kutina kandi wibira ferwe ense kirebe when we must make corruption so risky and dangerous abantu bagitine nico tureba nangwe twahikanare vuko kanso yagamba atebera jiro bihindurwe yes president atwenagira tubatakatunga bail and we are all happy with it atashohora ze koraki you can't eat billions of money and then tomorrow you are driving your car in public nichibani kiretera yafumiyo nyankore kugira ngo wiboheke nero ko mugongo hato takibe na wana ajatko ka corruption age nunji mutakiba aine mansions aine motoka nibo bakuvuga these fuel gaslers betorora no we must make it very risky tureba what needs to be done umbire ko hano yako kumwana mutureba set yayongeraho inabijaho ballet umwami Ruviko byarugabo twakwakira ramusyo abakutureba tandikiraho we bari munonga munyono wanje mutebikanisa wa program age niwe ne banyeta byarugaba Rudoviko Kagere kandi ni ndugisingiro ni nkoranka LC5 councilor wa Bugango Town Council ngaruka nkoranka secretary ninga minister w'ubwegese na social services za Bwisingiro district nyikiriza mbanze nyakire mwe n'abarino batureba na munonga abantu bitu Bisingiro district uko Bugango yinkwebembera na Nisingiro South yinkuzarwa nyenda kubakira munonga nima ijo tubire no kushemererwa nyamwe bazutubire twino ruciko na naba Ministry of Lands twirwe ebyapa barino baza kutereza ebyapa emitwari 2 necweka ebyabusha umutakanoza kubano shashuri emitwari 2 yonka neno hebwe cyapa itakukurura biniringana kona ijo tubire tumazire kufuna ebyapa rushange plus muri rushasha sub county when had they are going to consider Ruborogota Chikagati Kamubizi Ruyanga Kabuyanda na nahandi mbonye ndakubashaba ngo ego mu gisho bugwizire abantu bitu making sure ngo mwagukozesa nyikiriza mbanze nsima abantu mwene shaheza bariyo nibiruka bariyo nibaza cyanda ngana rugira hana abagambire ngo Isingiro district
nitwenda ngo ibyo bwegese kesi n'emifarise bibire nibyijongwere bwo kumukana ibyijambarira hakushabana kushomera mbarira hati nimwe tugira habatanika kuruga kunu nebaza isingiro ngo nitutiremu elements yo kugira amashomero bw'itu ga primary agatine boarding kandi agiye n'abazire bakwebasa habeho boarding nangwe nizobere rwamurunga barone bari ya fundraising yo kombeka dormitory ebiri 10 na mushanja barwambaga nabone baza kuchikora na hati shahizi cyane bariyoni bakikora Toyota yabangira ngo yakira umuhanda niwo mugenyi mukuru so nyenda kubasima mwena abaroni bahani bihayo okukoze saganyu okwatanisa na government na nedin na nabataka kurebeka ngo twatungura umanya gwita mwebare yes umwami honorato ni uramutse yabo kutureba abariyo mbatureba TV West bire kurungi mu rubuhoro akire kakirayo amazina nirakana banyeta muhanguzi honorato icyatushereza wacimanya engutombi aturugutu rwito bakarwihana na budget turi abantu barho bakabatandika kutengenza y'amabega ngo rwabukanga baza kurukora konka bacirohomba tuzandaho kanto baterera ngaro tubaterera karuru konka tuza kubigendera muhumure enseno kweturwa mwetyo muherugwe gwenyungu no kubengusyo nabo tuza kwika awenyene warwihire katugumize muna program okay yabaye umwami Ludovic otwiraha atoryo mwebembezi otakabe mwembezi otwiraho kuriraho washomera corruption n'ibintu binge byeferiza abantu baferi bw'emirimo nemwe yakubihangirwaho aba corruption tehangirwaho abandi bagirugireho aba corruption utungo mu rumono rutaro hariho ibintu bingi service delivery cannot be perfect when you still have corruption yes ngihanga turi yarevu by the way yomarhiri yo bwo kubasa kugirwa yibire na wesa muhawe no kwa kweshanya corruption tukakora kugira ngo tubase okutereza ihangeri corruption ne tera hanu yahonga konka te kwingana we either need to have it reduced or completely eliminated. What can we do? Okay, we bari munonga tutakagire ubundi hari ikitokubasa gukora munyikirize mbamanyisa bari bino batureba ngo corruption buri mu mushyikira amaraka kandi ryo mu institution zone nashemererwa habwa submission y'inashanga munyono wanje ubwenjoki ariyo na submittinga corruption iryo mu government umunda umu state rim waza district seruho wazo mu arms of the government umu parliament rim umu executive rim no mu judiciary rim waza mu bantu butukuteka ngo bari hore nibo bashemerere kuba mwene ni barwanisa corruption uko yo corruption iriyo nesingana n'iryo mu government umu madini hatkande yo wazo mu madini yito kubera tfungira karaka ubanuka mu that assume the wholeness mwene yo nashaba gishikiriho na namizi baje batiza ngo shemere kuba corruption aha bo kuba waza kushanga yes waza kushanga ngo waburi umushomesa ngo wekerezi wabano yenda kuzo mu cyace nungi ushemere kuboyine icyo rukwereza uriyo mukuru kugabo urukora allocations a transfer waba uriyo umuburizi we kanisa ninga wanenda kuba kugira hwidara bundo shomire nenda kuzo mu kanisa nungi ninga nda kuba umwahure kuza kwa chance you have to put there something umukerezi ya no ushanga bakugira ngo ushemere kumaraho bwire bukwingana buti nibakora transfers zetoro hina bakubani betororo umukerezi ya enongeze rimwe akasente nangwa n'abakristo ninga abakristayi ninga abasilamu mwene batere nduru bijabaza no wafara bijabaza nanga no mwahure ninga wasaba dikoni bamugira ngo rebo mburizo aha yamara hemyaka 10 we kota muhindura katugiro rutoki ruhango rukuteme bitoki kataka twaga accountability eze zituru kwiho mukibo kataka rebaga accountability eze tukazo mutwijo kataka rebaga accountability to mutwihiraho katurete rondijo atimwe murikira why because kakwezeza kuyamu agira kimwe kikume kiyatwara ikirukuga ahasendizo that is corruption na wazo mu cyacha titwazo mu karuru titwaza kuzo mu karuru waba otine cyangwa cyo kwereza riyo mwebembezi we kanisa umwebembezi we kereziya kuza kubona akazindaro ndusho kwa kubero rutaro na hata bamwe twatanikire kukirira no first meaning that they need to first be corrupted babanze bahibwa kantu ka kintu kidogo kandi yana abanyangwa akazindaro wakabona after the service no kora mutayayi nabatakurota ishaha yawe yakakwereza akazindaro kajirota okagamba
abamwe babakwasiza amakanisa na n'amakereziya mwagatera hansi ahabweye in fact abo kureba niyenda kubasha bimwe abebembezi b'amadini omanye ngo entame yibakwasize bezi bakwasize zona n'entame tari mu mbuzi tari mu manye entame ya white na ne ya brown na ne ya black zona negizireki ombibuli tona ne batwete entame nimukimanya ngo abango muri n'umutambisa abantu amakereziya n'amakanisa ahabwa abantu reda babiri corrupt kare n'abatamirwa abantu then nibo mukwena mwebembezo misho entamati zikibenda kunganwe na mugambere entama ngo haza ngo reba ngo ni wogu mwenu corruption ejo akaka senta ku baroni baba muroni muzakutera hanse dini muroni muzakutera hanse government muroni muzakwetera hanse nkimu because muzakushanga abantu babiri bateko mukibo buri week kubara babiri nibije abantu igana bakutekamo emitware 5 hati nahaza kumahije 20 bakutekamo umutwaro gumwe ahabo kugira ngo izobe ryo wija naza kwereza emitware 10 kandi bari babane bashaba buri sande uriya to kumufuna buri kire naija kwijyo mu biro bikuru biri season hati wabinga mogu ogoture na leta 10 dodo ihuri rikaruga zindi sente zikakubisa ho na cace kaguma mwene yenda kubasha twanto yenda kurwandisa corruption mureke tubanze tubico kurebera tutakagire nuko manya tukore iki tumusibe tukore iki because manya prevention is better than cure ninga shi control ahubwo wabo tabandize kubico kurebera nko mwebembezi wa government utabandize kubico kurebera nko mwebembezi we dini utabandize kubico kurebera nko ka elder ahacanga bakakwereza bakafuterera karuro abataka bakajya ba leta sende za parish modo mwe naho umuntu uturukakasa uturukakasa ngo gwaturarije no wamazuma bakakutorana niwe chairperson wa PDC parish development sako ukiba wahika ho toka kwatagana na parish chief ukaburi watanga kurunda baba honorate manyaba ba enjoki waza kureta wa mujurize ngo hasa wabantu ndakasende ubanzo leta 10 tucereze parish chief rero bone kurabo iwe wenyine niwo wakora nka agent w'ikibi owabantu baronzire owabantu bayesigira bakajya ngo butwarondo ogwe nemyemyo yekanisa ogwe ne mukuru wa center ni chairperson wa center ogushana no muhwezi wo mushomesa ningo bundi no mushomesa wekereziya ubundi wakatutambira hati niwo wakora nka agent nkorutindo orwo kwiba abantu abatine kasente nikimanyisa ngo twine kubanza kuba eco kureberaho nka stakeholders bemyanya nibagira ngo wibohekire no bano yerekerero ryo mugongo mbwe nimwe hatabaruho abakuzire abagizire haya positions mwabani mubasa kwiba muri kureba umuhango even with impunity mukiba umushana gurukujo no yenda ngo abana ababatu abo muri yo ni mwegesa burijo abakubareba nka models babo ni mwenda ngo bije bakoreki nikimanyisa ngo bija kope biri mu rukora umukushoma harechi bakweta tabira rasa umuntu wazara umwana yazarwa ubungu bwo nibaburuhobusha nibaburuhobusha whatever the child sees buri kimwe cyakure ecyako observing cyo na mishoga ekikorwa cyo cyakura abana ni bakora nama yawo nawe nicyashimire kuba nagerata nakora nico kurebera hato nabasa kuzara umwana uwaha isingiro n'ingambara cyaba hatakegire kugamba ukamutwara nka America na gambira yo rujungu na manyetwaza y'Amerika no shangari no muri webisiyaga kandi kuno wanye mu family yijana mu gihe tushika ninyishobora ndatka onuratoka okumugambira uri nyankora rimwe kugira ata ku rukingo nikimanyisa ngo bituriyo tukora abana bitumye cyakare nibyo barakora twandi tweno ngo abana bita bututekateka ngo turiyo tukorera ababeji hati nebye bibi tukuma ngo nibibi tureke kubikora namwe niyo kabenyera mu government hati ikoze se modo ya URA eyekoze se URA abakushubura amagendo baba nibakwata mbwene bakwata omweshana nibasinga na wa treason bagira ngo tokwikirizibwa kushubura amanda haza bakakwata riyo no gashubura na wirukana bakutera amasasi watera steps ishatu nakwita bakumanya ngo otwiro rikafura umunonga omukushubura amagendo ni wori kufuntura bintu bakweto kufuntura bakushubura amagendo to kubishorera nibabanza bashitama bakoraho research bagira ngo gune mujurizi visi ayine duka isingiro ahari yabiri ninga kambisi ayine orutochi kashumba ruri musente zikingana kaziti ayine fuso nebarubwa musente zikingana ziti
ayine motoka yo kwivugamo ayine na pichinkishatu na n'ubugare nkabona hati baza kwenda kukwataje kwiho muri magendo nibija baheza kukwataje obane boxemo obane shahitano zo mukero obane shawikumi bakweretera history bakugira ngo tumanya ngo motoka yawe ya UBB ya fuso ikaba yayigwireho umukeri mwe nitugenda kanta yawe riya ekeguraho umukero nayo nitugenda eriya piche yawe ya namba manyejejeje nayo ekagushomba heri kugutwara ninga mane kagashomba hone gatwara nayo nitugenda zibyona babirundana baheza kubise bajya mbona hati iwe nkiwe uko turi no ushobora magendo ntenda kutera fineage rero pichi ntuza kugitera fineage motokeje babe baravariye y'ibirimu bakumara yoje Even yaba fine. Eba fine meaning that uko nashashura ryo fine torigaruka haruguto kushubura magendo yona yona eco nico manyise ngo na corruption we should copy that model kugira ngo kubara kwate oriya ha service commission nangwa ubundi ibintu babahumira bamwe korabo wabo politician korabo wabo yo mukozi wa government or civil servant nangwa n'amateka garahago kufuringa bakwatura corrupt kunga no kugira ngo tuye mu mwaga mwe turimo bwakuratira interdictions nibacha bokura ngo yaba interdicted bamukwatura umushako ugukubasa kumutaha ariyo mukoti bakamuyahamuru nico manyisa ngo cyahezi ngo kumyano wanje yagamba twine amendinga mukace Information yes I'm sorry to have made this interjection. Bari yabo kuza ku interdicting bonka n'abashuma ku kirogo kuza ku interdicting nico kuri interdiction nazo tukuba nico naninga mangu twine kube cyo kurebera nico manyisa ngo amateka garuhu nago gongana hati kutokuga kuratiri na hati corruption ka cyeni buri yo muko yokoziro mu rumogwe ecashemere kuba nakora kumurabe twatwenda kuta project yo kwa ground abatakana bamanye cyo riyo noza kubombekera kuriyo noza kora uruguto no kilometers wabeta wabaje turiyo tujakora aho uruguto ni kilometers 50 ni tujafuta mu mara ganete ni mwenda kombeka class ishomero abatakana bamanya ngu ishomero niza kora class ni baza kora class ezina bate mutarazo bate mudesti zikwingana ziti abamwe banga kubagambira ahabo ko mutaka wa mugambira bataka baba bageze ko kuja kubotatire mutarazo kijokata musiminti wa mugambi aha muhera ryacu kubuza kamwaturize mu mwenda kutamutarazo kandi tureba mwata musiminti yogeta mutarazo involvement of the community in community development ekindi abantu mureke kutino bwisho mureke kutino bwisho commercialization of politics na yongera corruption ibyo tugamba commercialization of politics abantu muzaho bababiha umuntu ayisha abamwe politics bagihindura mu business umuntu nabarate naza kuta mu billion emwe kinda keyo niza kwiha mu billion 2 ekikomeza kuri mu billion 2 nimba nakora amagoba ga 1 billion mbwena naza kwija kumanye be hije mushija ngogo oyine bitekateko byo birungi uruku basa kugira yakusa ari kumanye bizibu byawo ko kuzire ari kumanye bizibu byo mwana one of you no mwari wo mutuyira ko kuzire kumwe hatori ya ije nakasenta kakuromisha utandike kureba marari ubundi wanoreba je ngutandike kureba marari utimwe no gwa leta kasenti ubwo wakora katindo oyobuza kayine myaka nkankaga kuruge myaka nkage je hati yakwija kushaba karuru aha myaka nkaga yenyine kuruge myaka 5 na 8 nyuma akabatura nkai katura ryo mutaka wanyu leta season zempira zo bwirobo zitaguma kashikuruge nyuma akabatura nkai mbwenu after 5 years nanka cup ariho muntu umwe akabona chance yo kufaho half dead bamugira kuyashyira higurokwe bamuha chance yo kugira ngo tubasa kwa chance ko kugaruka yahanze kungamo nikuto kwa chance yo kugaruka kuba wayenzire kugaruka bamureka side ya stani na side y'abahikirire ya ruhande y'abakuzo mu igura kura abikiriza tena nshabangu tuzo mu igura bamugira ngo oku na no kuba wiziro kazangaye bariya abastani bakana mayangu hinabantu bari abijizo beri nibenda kureba haronje ninkaye bakatebenkanise bidongo batayo zakariyoke ibyo kunywa bikabiriyo ibyo kurya kwiyaringurizo kuyareba umuziki mwene ko muzicyo gutwa twenda kuba tuza kuba tuyinakiniro to muzicyo bamani hati ngogo muzicyo muntu yaringuriza akashango nigwari kuzagumara mu buriya to kurana umuntu najya tereka ngumaha yareba umuziki ngeje mukureba abinihiro bya radio host na TV host yareba side y'abaruhanga kure y'abahikirire bariyo ni bashabani batenda atendereza n'abandi bitwaza mpora yaje taruho life yaje tatwara benizi
mazima kuriya kariyo n'abakunyeza wayineze zamani atwunabe nagarukire mu nte hari bambye mukare roko yigendere hawa hobwire buce bagaruka bamwete mwene yagaruka yafu hati yashango rwigirwe nyine ahiya kunzi ni rwo rwabire rwigwiye yatahaye kwiyatahire yashango mwirima yashango mururo hati bari abamwakira bo kwabakwakira za stand zamujya ngo welcome home ukagira ngo noyinda hati ibi nasigira akantari byo nashango bamujya ngo apana buriya tukaba turi mu campaign tukuronda bo kuturatera nabo tukushanga kuri mbone tukatebenkanisiza campaign yitu kugira ngo rebeke kurunye kugambwe this is the order of the day nuza kuba no ryebi nuza kuba no koreke biyarebire buriya yabironda byagira bita mwene abagire umukamashalize politics ukashanga ngo umuntu naje inakasente kayine cyakubara seasonal politics ukushanga ngo umuntu yakwereze 12 imagine 12 yakwereze umutwaro gukakuremesa amarwaro manonje nyencha kare bakarunu baza kukugira si you are now here to biza kugira ngo amagize ubwine konka kasente imagine so money takes priority hati mwene iwe twarobe convincing abantu tuzine tuzikwetabo hati nyenda kubagambirimo abarone batureba ngo abantu aba bumukuri babine sente nazo ni sente zanyu ito wito umubakiga waburi ahasenta ka trading center oketengo kakugura soda ninga bakunywa akaharaji naki nanywaho ahereza na mutahi wawe niwe na wabari ho yagira yanywera ha glass ninga yagura kasoda nakakwata na onoriya munywani wamugurura kasoda mwene cyomanyisa ngo sente zogu nizo sente zanjye abatwire hamwe batwire ni banywa hamwe hatogu yaza kwijamu heru akugira ati sodezi mwene sodezo utakunywa azikuretoro nakuruma nicyomanyisa ki ngo ko turota kumureba na nyencha kare naza kugaruka gende ugumota kumureba mwene aba banta bakwija bakabaha sente yaruga nese munaza kuzishara abo kubane nangwa kasente kabanze yagira ata yakiha corruption yo kurra level yahiguru nabamwe bo kureba abandi aba ba civil servants naba yagire kufuna umurimo bakamujya ngo reto bukade butano mbone reto bukade butano tubone kwereza umurimo nawe kwa kugure batavo bati niyo buhereza bono hato buhereza nawe natandika owaraze kugira ubuherezo buyahereza nawe nabanza yamuyeho bukade bubiri akakade kamwe haza nco kiritiri twagira tuta 12 mbone yenda kubasha twaza kuzo mu politics abebembeza bariwe baza kwije na yakuretere sente nazo ni sente zawe ni sente zihanga ziro Bank of Uganda iwo yakira ka sente nawe yakushengera ngo kumutayi wawe ndisha ture nakushengerera oriya ka sente rero ko rahezo rebe bona bakwira ka sente nabatakwire ka sente ababebembeza bariwe besimba batano ninga 8 ninga bashatu who is credible who has the capacity to represent you no kubasa kusayiriza ubu byawe no kubasa kurebekirije cyo rukwetenga kakise kongo tatera karuru kugendera ha sente zibakwiye in fact orarebe nashohoza sente nyinjo mu karuru umanyamwari yo nakugura niyeje corruption ituriyo ntugamba nebyanyencha karahike kuri sente zibara ibintu benda kureta kombekera ishomero zora naza kuziteko mu ibondoriye ezibara ibintu benda kurora guto rurungi naza kuruteko mu ibondoriye ninga yabona abandi bantu ngabona ngo reka tutense akaka sente kandi kaza gukora mizi agafutembo wanyu mu kibungu akaka sente kandi kenda gukora mizi agokuyamba abantu bo mu ruhanga akandi kenda gura theater reka tuyikirizane tukarige kumwe ahaboko tuyine kugaruraho sente ez'abantu batuyireho turyo mu karo mwenye ndakushaba ngo president karabariyo nateka mwamani nito tumukwasi kandi yenda kushaba washitini sub president ni manyango GTV no gireba munonga the world is waiting to see the outcome buri omwe ensi etegerize kureba ekiraruge umubantu aba bakwase na nababariyo baza kukwata kubara kwate ngo kogize ati mutabare kuri ni manyango bamwe baza kushanga batari girite de nabandi bari girite mwena barashangwe bari girite ukashanga ngo akasente bakakaryeji hatireka babico kurebera nibagira ngo mushuma nariho umugongo gwe izo nifu zitu z'abanyankore bakiga mwena reka bariho umugongo gwabo ibintu byone bibaye ibire babigarureho ahabuko omu planning bantu bakora strategic budgeting and planning ni babandi banza bareba priorities barebe binyigira abantu munonga niki omu problem identification ni babanza bareba mutahebizi bubyona babishumya barondamu ecyaba common ninge cyashasha abantu munonga niki bakiteraho sente mbona bakiteraho billion nka 10 ukashanga cyo cyakinyigira abantu munonga
hato umuntu sente zacu nizo yatwara kikumanyisa ngo kuri abari yabarigirwa ari umuntu naza kufa kuri abari yarigishomero abantu baza kurishomeramo bona baza kuremwa kushoma baba bayayi nibo bakuretera umbya rwashaka n'abashuma bingi ahabo kwa bakaremwa kushoma konga baremesebwe sente zabeneza kubakorera the best service in education zaribwo umuntu umwe ninga abantu nkababiri mwe mukabire ningira ngo habeho itabanye Uganda twena tutegereze kuri aba bakwasirwe tukabakora kandi hati reka kuzahigura shuma naha local government aha districts zikora kasha hamagomboro then nimwe ba RDC na nabebembeza abandi uguri yana akikora higuru ni wowe chairman wa district kitandikiro wabo remember wa parliament rukumangu tori corrupt shana kora bino mayunguru corrupt ni wo kitandikiro hotandika kwata aba bana bahansi yawe abariyo bari corrupt kirebeke ngo esi yitu twagitebenkanyisa yabari mnonga omukuru Doviko program adara turiyo tureba iceme gukorwa abo kuba nk'amahanga gutukumanya aho ari umucara akana kuranka ikitongore cy'ubika zihangariya Thailand recent akaziriya kandi abo kubakazi umuringo wo kugira ngo akaba ahangaho accounts bajyangu ne yabyarugaba konka yergiye bashoze sente za account ejo babara ngo bakwarone n'ikitongore cy'ubika sente za savings z'abakozi like that for Thailand now time came baketa abantu bona kishengero yona akaba baruyazo banjyagezo bantu bangaye mwenu ihangari yona customer bamucwereye kwiza kufa takisirwe kongana bo bakiriyo nibenda kubanza ba collecting enough information. Now in such countries corruption has been made very risky. Ico kubanza mwenu publicly no wafu because dina horgaraka kurebe kombantu which opinion do you give you thief. So nabwo ico nora abantu batakwiba obushuma so minimal ngitaho kukiza opinion manyana abashuma now hati tutwatu kiriyabo abo kushangoriye yabaye n'amabati gari yacu cenkoko gari yacu cembuzi akiri mu cabinet asitami baroko barukajotiwe karoza ko samani minjo kagumoriyo mworo. Why don't you risk this way ukaziyayo bakagira mbati akwa ntumaya hatu ngo bakanga bari ku bakire kurumsana iturura it really so change etago kwindura biragire birongo president we na condemning a bail omwe nomwe because you see a criminal obum change etaga tukora ikwetagisa so tuyahan tugira what can be done to reduce or eliminate corruption in our country mhanzo na tuyiraha corruption tinkumanya ko ruragerebeho itwaba mwe turemise bintu bingi the reason we are what we are tutabo kuba corruption has been knocking us left to right and center. What is your view ahanjere itwakubasa kurabiramo droshoma kuziburwanza bare tabaturikize n'abariyo mbatureba haro mwishongozo umwe bamwita Julius Muhozi akagira ngo akari Muhozi Julius Muhozi akagira ngo akabuka twihingurize twakaza rwagati ekintu cyakatwihamu nesasi za nyamahanga mwana bariyo mbatureba mwana enda kumanya ngo enguzero riyo ozacha ijo nkashomero mukerezi yambagiye tarugaga abantu bakambatera nduru ngo bagize ngo aronde groups za parish development model okuyazironzire akakwata buri muntu uyabe naza kutamu amuyahe mitwari 10 kandi 10 yo munyacyaro no mokwe kushasha nahingo muzugwe 15 mwene 15 waza kuzigabiza mu emitwari 10 nabari yo mizima 10 kwabo kwezi manyabo kwate ebiro 20 wiha muzasande naki yo kwezi ebiro 20 ariyo nahinge mizi akeza azkwasa town crack ninga zkwasa town agent ninga wumuruka abantu igana wabi ya emitwari 10 ezo miliyoni 10 noreba levo yo bushomankuze no burugwengu zo kuburiye entrench tukikacha hazobwe ariyo nayibabo mu rukogo no shange gomboremwe nke yitumbare erimwe miruka mushanje ninga mukaga ninga 5
hati buri muruka yagwiha miliyoni 10 teza mu mushanju nazo miliyoni nshanju eze sente tarazikora mu mushahara toru kubasa tarabasa kuzikora mu mushahara konka yiba umuntu wabutosha hazogwo wiba mbaza kumuha miliyoni baceza kumuha miliyoni naza kushashura yona taba kuza kumuchwera heriye mtwari 10 yahiro umuruka akagitwara gomborra chifu ekahenderera district abariyo mbatureba nyowe kunkuba nintera tochi mbagira ngo umushango mukuru nugo gucumusiyo ndiba ngo president Museveni cyariyo nakoresha ahedi ariyo natuzanda ahabo kuba warebe birigire nyuma okubizemba rwano so bushomanku zu track record no watwire nabarekura no iziko bari ya sente za gavi bakwataho na rebo kamugisha bagitaho Samu Kutesa bagitaho Jimu Konga the same president no wariyo nagira barakire I'm building my I'm point also saying what I say because he's saying this time Tino Raruge maybe ibyo byabe byenyuma ahandi ndio nikweka omushango mukuru nyona nezo cyogwa bashoma n'amateka nitucuzurize mishango ya rukumirushanju Kariri versus Kaborik Smoke Ball principles ziba setting nizo courts zerigenda zukugenderaho kwereza enchwamo handi nyoti kwenda ezezi political statements so muntu akaza akatuzandaho atabona kwata mutemburi atanaba heza atabona kwata mawanda aba bantu batwire nibibana babamanyi mawanda na Isaac Musumba bakaba kwatara China baheza kwiba billions z'esente bagaruka baba kwatara India bibire billions z'esente kubashira Isaac Musumba bamuta cabinet ogwe narwana senguzi omukuru kamugisha owabira minister wa general duties obano mu health bakaba kwatereza agavi Samu Kutesa bamuhobwa minister wa internal affairs bakwata Jimu Hwezi hata no minister wa security abona baye bar convicted those are ex convicts omahanga garasivised waba ex convict to kwikirizwa kutunga mu rumongo because riyo no retembe bombi aha top management team yihanga executive powers yihangeri zirvested mu president and cabinet ministers Jimu Hwezi zamanga ubwo nari kurwana senguzi manyitegereza hato riyo no ngambera ngo bakwasire mutemburi bakakwata mawanda bakwata Gerardino ngo babareke because now ndiyo ninkwizira esaheje kituriyo ntugamba ntureba kwasire Gerardini bakwata mawanda bakwata mutemburi nabandi ba members of parliament eki kigenderirwe President Museveni akigenderire kwata bace ngo arebekese parliament watunga karuru abandi mutahe wota kachetegerize kare na kwata esahe jitwine Toyota riyo naza na ankeje na holding a position sente ziba kutambuza bakudevelopinga PLU omutaba na hekireko azwire combat nenyo tazihangeri ariyo natera campaigns nakozesa sente zihanga warankarandu kuruza zikubaza mukuratire Kongo mutabane takarugiriyo openere iwaza ko iwereka ku defending byo takubasa ne mecho genderi ati iwo mhango but kwantu kwana sa embuzi ntwenda twate kona zona twebuze you are still serving soldier you are using a lot of resources as government nizirganka who is the financial controller and who is not sometimes nora hatu enjochi yasimbe nkure dini ninchichereza ngo mudini bakozire mwen echi bakozire ticho kitukubashubiramo omkurwana senguzi konka nawe twantu ntweyerere mbuga reka tasige bisingo mukona ngo abo kube ekona neyo ne yamujurize reka tutandikira abwebembezi esaheje president aha cabinet ye aine abariyomba hoze mishango yenguzi aine speaker parliament o watwira mabatu go munte nshoberwa wakara moje aine prime minister bero
head of government business na kujangwa mabata nawe nguno shaka gatwara aine minister wa finance ari kusoma budget ngwaka gashango mu compound takumanyo kugize kusogwa kana azana ninja manya arwe binte bitakuzana. That is impunity. Hati no muntu omunyankora inefu mu kwibazari roburo bwawe itabushekere no muntu kwiba mabati go muntu nsoberwa akagaruka kamushekera munyonka gasango mu compound tikumanya ubwize deno kanjira ngo wakwata an ordinary MP backbencher no wonywerezo zingizo mu guhoti impaka niwe wasigogu orukushara naye kwasa. But you see now, in this case, Mangus, we are looking for now. We also have to give our recommendations. What can be done? Hati teka ya yes, gamba. Hatu bareke na nabo. Mwene MP bamereka kugira ngo haciro minister. Atereka nkugambere, Kenya kuba gurikire bayemerera bagera mu bati omusaya kwatorgargo ya chencho ba minister yabana. Nutwenda President Museveni ayemerere kororo a ceremony yo ground akwate orgari no kuba kote kweza no jurote okushungura omukaza nakwata atorgarwa shungura oroburumbu garaka hansi orebe binankambiza higuru amabarenga zo mu rubazo ejo skire ejo ntwenda kwa atorgara za kororo a ceremony yo ground atugera temati yakasija wata ukiba na wasigare wenka because now who will stay muzuru ze shaheje bakobwa minister no ububasa. It is a question. Iwe muzuru ze shaheje bakwihantu kumanya namazima gawe ukuba kurire bakwasa ministry no jobasa titeka kashata kumanya abo kujangu kana twatwara gandi because tuzakutunga chi no ino wakutwara jatogu nkataba nkanjaka tukahereze hati nanye nco chindi yoni kugamba. Let's now promote meritocracy. Meritokwe. Omwiteka ya corruption tuine eri anti corruption eri 10 na majango bakwatira mu kintu cha corruption omaremi aki 10 otaka kwase republic office. Why do we see abantu bari already binene kizibiti bariyomba goraporinga nemshango mukoti bari ya cabinet nico kindi yoni kugambira mwito president Museveni kumwenda ho cyangwa nyoti kumwenda ho sati abo kuba ninjeronde tinkumwenda ho na murumo agureke abo kuba no gunyine ngugira nugundisa konka kwa torgarugwe aze kororo hari ya muzindaro atanda kashungwe haragare nabanja amabati gamutware haragare kashija amabati gamutware haragare rugorobi amabati gamugendane ayemera gambere parliament aterizo batwaza kutera karuru abo kuba speaker wanyu tukamukwata no musaga y'amabati ogwagende hata bakwate nzoki banawo bamukwasa kantu bihe muzuru za muzindaro bakwasa kwa state minister bwa trade haza ndebe government etatambura of course oguyana gamba ba RDC iwe no menza rero mba RDC abo kuba banta abakutorana twine omumateka twine bagotanga no moral aptitude nenkura track record yebyo ile no kora level the status in life iwe toka rebero mu mbatora n'abaradi so kibuzo tatoguranga Yesu baza kumuhereza district ngo akore muki hatuwe naza kwatata omusanko gwa ine business ye akerondera karuru yaba kansara bamuhobwa secretary wowe nko bahobwa RDC wa muchondozo muka na rarira kutera abana taine na murumo guyarakozere konka wamukwaso bwo bushoborozi wamukwase motoka wamugita ho umusirikare wo kumukuma omuntu ogwo nabona yena gwakore instead ko kwijana utabazo mushango nakutugise bintu kabishatu wor mujuruzo tine sente ogwa wetaguhura yari omukazi nkogu yatine biriye mwija takumukora mana biyo nenguzi kwezo ni sa shortcoming zo wija kutabazaho ngo kamuhereza justice twabarebere itaba kusibo mugoza kotsu no hora ngwara disa akakwana nanka ya mwaki ya kanankita kayar muhereza ombuzo bushoborozo bakabwira so twanto rwana sa corruption ntutekwa kurwana abakwa tune influence peddling na misuse na abuse of office okwa abusing office na uniform
of corruption. So nyewe nishaba President Museveni kandi imanyangu HTV najire ayemerere kororo akwatora garwe acenjure abo kuba basitame nabo abamwe bamuhagaza niwe no kimanye ministers abamwe bakaragaruza omukasese bakero mu cabinet kandi umunyankore ntumanya ngo mutwaheza ku rugo mucome bamana abasomwe etango no mbuza mwono jangu chituta kaya nabire no jangu na ndutu akaya nabire yakero mu cabinet ositame no muku tukura ngo barhomba muhagaza akwatoroga they make him look dirty. Those are the things that tweta in a WhatsApp group yindo ba tuganira ibintu byo gushoma zakati no reba it permeates every kind of life. Umuntu agira ati at corruption ijya tata no president abantu bora bamuheriye ubujuruzi baze president ubwo ari ya nomoro kwa kubajurire nukwari baze naturally nabasa no kubatara materialistic nkabo. I saw people discuss that, and the people surrounding him na generation is mukurata. What kind of chika ureba inabantu abukwinga atika what urino gamanga Minister of Finance is an old man. There are so many other old men. Atungwe no tokuchiya mu generation kuchito mundijo. I think corruption kuko wareba kansona agamba Mwami Dennis we amaramizo yagakwata hara ine ugumshija yakoreka commercialization of politics uriyo no gambo uriyo batwaro uhereza kabanza yashabeki taro section erinka safe kugira ngo hatko ko yemerira urumba ni wowe ngaho yemerire it needs screening naza kuhendera recha hata echi omwami Dennis yanagamba echi kintu cyoriyo no cyetegereza cyo ngo umunsi yona entity kukiza y'ubugiga is Catholic Church kana kanya mtanga hari ya projects ziruho tashemerire president kurete motoka yengu na bishop abo kubane be basiza no gura viduru konkano yebuza aha kwihamani no bushoborozi buru bambazwe ka bishop naba yamuhire mu tubabo nkintu bazakira nikimanyisa borekere nkoreke nikimanyisa it is form of a compromise ni nyendo ngambere otandikire nyamtango waho kusomera nanya hinkusomera ramba tayineza bakamuhiba amuhire UAL arukutungo bwa bishop kuziriyare hata bakamuhana pajero UBH nizimane namba yazer kwiragura nukoze kwa yashumaro ha yahereza Sheldon UAL black indara pajero kitabu ajini yaza busheni yamo okaraba akabaremba jangu hateje umuhire ngute kubasa sozi hatekerezia ninge kanasa yeta kubasa gurra mu sawaye motoka abwa kino mutega kibo mu government nkimanyisa ngumwaremwa kurwana sa corruption tumurije rwana sabo kuba twetaga baje ngutumukwetaga takwizuka ngo mbere byahwire abasaseredota n'abanyadini bamwe baka amakerezia gabo n'amakanasa rwo gabahereze motoka abwa kino murinde ya government abanyadini abinje bari ya payroll za members of parliament because maybe institutions ezi ebiziru gukora n'ibyamba government amashomera gubine n'ibigisa abantu ba government ibi n'amarwaro bire yo government yagaruza is that bad yeba tuine kibakweta ngo public trust doctrine omulo abantu abari mu government naba holding in trust ebyaba kwasibwe mwene nabahereza ubwo bushoborozi kubaganisiza abanyihanga ebyabe bakuba berundinemo abo kuba musoro no musoro gwitu hati church yayemerera katandi kirwaro nkahore innocence government sheme kubane bazi abo kuba it is public trust abakora guzo mwirwa radio nempa musoro tasheme kureta kare kifuba atna bahereza apana na batabiho wishe ningo wanyine ne sente zempa umusoro hatu warengaho okajiro tumwe n'umunyadini kananka ni ugamba je nyona kutapero injaguma nkumushara hatu noba warenga cyo shime kuba nokora wazari individual nkaba MP zo kuba kora hine ba MP zo muna ba minister tukumanya bishop takamugaruka mwiraka na bishop yana enda kutaho politics na araboko zo witi sinjoro kubukugenda akarura kisinjiro ko katanka nakagambaho haruwa bina abanyadini babatira pero no bakubagurra ne motoka
no bakubahera n'abana muzasiniya hato yebuza koro wagira umbunyadini wota kubasa kuya mufizi y'abana bawe tubone kuro kija a street tukabisha na kazo mu central market tukanonda mu mudara hatebyo nibyo bitushemeye gamba habo kube bindi byona bigambirwe cyane cyingwe ndagambira abantu kuruhendera cyingwe ndagambira abantu ndukuhendera itekana rukora sana ryabarataka kuro basire wana enda kumangu itekana rukora eshaheji tuino mushijo bakweta ngo James Chandi Jamwa yaza kumara imyaka 10 yo mucyo tabaramure kwira nabwe bakamurekura aha prerogative orders zo kumusasara bamurekura konka atari kwikirizwa garuka kuri umurimo gwona kumara imyaka 10 mukimanye ngo eshaha yo nani nyenda kugambira iki nkabandi yo mu university mwe ndiyo ninshomesa abana ba lawyers nababuza nto mu constitution nakawayiro ki akakukizo bundi obushoborozi abana ngo atwabira na mnana ngo atwayabira na zinga intipana tuine atko yabira nisha eri kujango na personal liberty omujungu kumangwari ivo kuyamanye ngo umuntu tayine kifobere kinde cyari amuhereze yajyango mbwene kubara kukwate biguro rurwije bakutasi mu njumba bakinga period taro honkoni taro omusana bamukomebero biroshanga fira mata kandi enzo yakurara muna hati niyangizire tara ikintu cyukiza personal liberty abantu babahereza ubushoborozi gukora ibintu no baza kujya tomusaba mukomena aza kurga yari billion konka hari tari mukaye tayine mukazuwe abana beto bakumureba kakuza kushohora shwabe excuse takushohora kuza mutoyi na nyaromwe na koromwe byona ejo kukateiringa ribate yawe it's a serious punishment. Okay. So abashija babakomere kandi nsaba bakomena abandi president kwata abantu ahabo kwa bari rezitu bari generations bari ebintu by'abantu. Okay. Abantu biba namataka Corruption age itirent tugamba nano kwibitaka na corruption. Abantu baba ryane bagamba you can read it, you can see it, you can feel it, you can sense it. No chibareba hore ngumuntu ya inoburi because I mean tino kugamba ataitwatana cyagamba no twakurgawa kijabandi tino muntu rwaza kuja corruption ni mukamo yongere kugira indebe bya buri mwana yoreka ngene cyagara konka kandi we continue to stay with it no chireba tindi kumanyoba I don't even know how best can we get rid of tukaje hamututa naza kwereza ikintu kimwe akantu kamwe kakwererwa abariyo mbature mama wakore sente zawe nungi nora ba street origire kifuba urukura musye ejo kiyora musya byargaba ora musya mujurizi ozo wa Bridget no kutaya yo taya no mengu these people bakutunga sente zibatahendekire no bakombe kamazuga bakataho za sokanyoria akataba sharp shooters ba snipers konko sangabe kikacyabo bona barukubi ne bamusabe sente from Monday to Sunday nsindi kire mtware nsindi kire tano shangana na abeskuza hata abo tajangu bashemeriwe nowe ejo corruption echendere to empowering the whole community tugira bakama bingi tugira abantu binaka sente bingi amarwaro rugaze mwembazi orebense tashemero yabare mnonga muhanguzo honorato kandi wabare mnonga intensa yawe niyo riyo ko natureba mu program age yabare yo TV West na no kujireba nishukuru mnonga kandi turiyo turondo twakubasa kutambira yangarito because wareba sente is corruption annually 10 trillion sente zukire sente twakira nko buyambi aho no twagiririjo bw'abajungu tukagira ngo bo bari abatwaro buyambi babo ito tukarwanza corruption niko kwakuba ine HJRkan no shukamizi ko kushukamu nacho kijo hansa hanji banisa ngo riyaga shukamu forever mwe tujangu bari baba twiro buyambi bwabo reka nito twigaze tuyawe zitu rero turi kutaisa we can sustain ourselves as a community as an economy omwami Dennis chirion tugamba corruption twena twareba ntujumirira ongana ko bituye tindi kumanyoba twina itwaza kugira ngo tubasa kope cyakozira tukirete tukiteka
akati noreba we have lost our moral fabric as a country hati noreba no kubera ujo tureka twete tubende twatanga kwebembeza the religious abo twabargaho kare abo kwa hati religion yone ku knocking down urgaha denes ushabira church yo wanyu oija ochiwa communist or the attention shifts automatically kandi biza kumusima munonga abo bari kutwijuka abo bari kubani mwana shoto kushaba nabo mbeni yaba yamba hata ono turi so corruption really turiyo tugamba ngo nkegumire kurwanisa as a Ugandan, as a landman, as a, watu ngo opportunity hati yokuka president. Some of us are advisors, by the way, even when we are not appointed. Like me, I've been advising this country for 10 years plus. Watu nga president ukamjolota mbwiro because your view matters. At president ogo kuranda kajiriyo ntakajiro wa president nyenda kusima panelist batahi banje abwa that elaborate presentation kandi critical no abantu bingi nabwe abantu bingi tubahira information itaruho itakugasha abantu batino bwisho bangagamba mazima haza twaho so ni asima panelist bananiwe that provocative engagement debate nyo yanshemeza mbweno abano ito murotu ntukose ibintu binyika presumptions assumptions assertion exceptions niji kugira ngo umuntu nobamwana no assuming ngo ari innocent until the presumption of innocence jo gatokaji wajiyo n'ubuzubu sana twaza mu justice so atkora na tuneje gamba assertion he who asserts must prove now ati ni ndabe tukugamba because we are making some assertions hata baba mwabu tukugamba ho bije bagiye muno ngo mwatugambire iki nicu hato yite nkaba bamwe wagira twaga no sections twazkwata ho muno nyoncho nabyara nti Museveni wamazireho eji extrajudicial killing nebindi bebiri mu state na no Museveni wenyine arikubasa kumaraho na corruption na nakigambira umwami onarato gatakize so na corruption ejo kore nyingi na yenda netande cyo bigerebye igaraka hendera kai ombigerebya kwa aine bushobozi bwingi okamurebo mu covid cya batukora twena tukatuza TV tutegereza atucinga tora tugumomuka mwene yo gumuntu abacinga ihanga ryona emyezi ogo najyanta nindana corruption ne yanga agamana ga covid agu yakingise yaga koste sande connection ne koma abantu bakahunga kasi ne raraho so orebe ngo nawe bwenu nawe entirely of course ebinte bya na yachara mungu achikore nabwe society ne nabwe nefu yakoze so bushobozi omukwimplementing echo nabwe ne yakora ki nahabura ho bwikizo so omukugezaho kwenda ngo bakoze samateka bakoze seki badeno obururu abukoze ko kuranka corruption yo mbururu hatko kore ryo mbururu kandi yerenga hako nyonke simbo ho ijo bwa member wa parliament nkandi bushenyisha ka municipality n'abandi batayibanje aba the politicians n'ahandi ituntumanya ekikuriyo twantugamba bayire umwe bari kumakureta abantu nkito barabira umutanureze no banu manyo amount yo murre nora wayo nkatwa no yeta matafari oketa riyero bariya retakajiri atanuru na nerere yarabira umutanuru wagaza had bed erero erabire mu murro ndi kugambira aratayibambe zeza ikashanka munana mwendaho atoze choro bazargamanize atgahwa turukubaza ku discussinga kariya diragora tukora rari goma hatu bakabasa turukubaza ku discussinga kariya takajire nkai so I'm happy kujangu ko selection umukurunda kwanye umuronda some people have gone through some funnies naka tanuru umurugu memeruro neta kwingara konkane meruro so nyena kugambira ngo it is a president can end it nyoni believing he can end it yes turinka bakonere konka bo kuyija nibijo butija kukona no maso se deruho ihangani ngenyanje no bwakutahota tokareze nico kureba kwibara ni basasu tokuza kwiba nguryaho
nabwabere bari bote ababe bayi bakambateka kujyana yakora bajima abamini the same, but even these people who entered government abembateka ngo ihanga ryaho iyo nduzaguma ekine onorato yanagamba kugira ngo twena ntubasa kwikwa twena haza twabaje twena one ibintu byija noza kushanga ne kanisa ne kereziya abantu bine capacity yo kujya yombekera hato nora abantu babuzira amani manyamwe mu narato abantu bine sente zo kutomu kanisa yabo no kereziya yabo abantu tubine manu go kombekera amazigiti zabo tubine sente ekibine kinje nonizi no manyoko kusibo mukote na civil matters nebindi tu hato no kumangurone zitabukire n'abantu bakenda principal data na financial institutions zatuza barigero akwa bashazire mbajya ngwe n'umutwaro mutkome miyezo mukaga yiteho yo itutai hata baronde cyo kora hata bariyo no baronda guarantors hata they are looking for guarantors hata guarantors uriya nagira ati nyongwe tine kinza gukora mu ntware cyamugora nari nyamushekera ngore miyezi yanjye mukaga hati nkasako nari manerenda ajya tinguza kunanye tinguza kuferwa kwano bo binjati hata baronda muzuruzi garant baronda garanta baronda narato hato nzo ntare tuyo turwana umukoti whether garanta nchimanyiso garantinga roni na no garantinga data nari akaskar ho security garanta wa noronda ki hati arobuzo ba aro debate ya man nero corruption ko gabanta kujetegereza so nyona ni ngamba ningira ngo abanyadini bitu nimba kunda nyo ninkunde ninkunda rahanga munungu ninkunda rohanga kandi ninkunda ninsimo mu rumo gwa kiliziya ogwe kozere kurganiki kumihango ni nsimo mu rumo gwe kanisa ogwe yakozere especially mu area education no kutebe kanisa ni nsima na marwa ni nsimo muzigiti ni nsima bibona na bapasta zabamwe nabandi nangwana naba abashahobeke nanse no nimba simera kimwe bakozura umuru mu muhango buno no batura batuwandirire kandi bari batubizere nyumwazi yaba ino jya ngushoboye bataro abantu no jya bizere nyumwazi yamanye yosho tukataro so abo nimba simba yes numazo banyera kumoro ndana bayi abasibizire ryari ikaturana nabanyebetse na sitwa so ibumurike kutukanga so nyowe ni kugira ngo ubone nyo nimba simo waliyo kokace nabani ingamba atkanda babandize no kucyabire nkitambura atko kutambura that is where the debate is okay wari atakingwa na kugambira nyo nani shabu mzumka humuro yene je marire point ya yes turaryo mukamura after the break immediately tutangira program na Kadara Real TV West. Twagaruka ngo twagambire kandi akadakit program ya Rwa Mukaga shayino kuseshaha Mukaga ntuba turahamwe whatever we do here we do it in good faith ahabo burungi gwihanga gitu because twikiriza twena Uganda is our alma mater, it's our homeland, so yabaje nenuri denisi waburiyo no submitting aturukuza kuvuga nyoni ningira ngo ati twagera debate says ezo kutakoringa areas zero fundamental ntujya kugira iki twahindura kandi ninyenda ngo nekindi kinkushaba nkimwa bina man by the media iwe twabagambo nimwe kandi munoshani mu yabashumu mu ngere yanyu abo kuba namwe ni kugira ngo media cannot be media bamwe ako kuba kushabe sente bamwe tuza kubagambo utingajya media usenge konka nimwe twantutera mu nimwe kandi tunora tugambere government edinto agisiga hariye gwerire rinkengwe ko kugamba atoza family ne tuza kugiza family hatu waza family tokurangwa nabwo abantu bariyo hariyo bashija nabaka abatakine na program yona hatiyo abatatito abutwazarwe turukureba ko babire bafayo bari abanyineka ato no shanga abantu abagozegire complete leta kumangu ni nyineka nari ayino mu mugwa cyane kwa nakoranka nka head of the family yiwonorana bo turiyo tugamba ntuza kuzana family hatu twahijo family yarga yoje ishomero rukaruga yoje ekanisa yito nekerezi abwabona bo bakuturungamya nyana mbagambere ngo nubo bakuturungamya bebembe zabo nabantu bakuru munonga bayemerera bemere koko kora bakivengere wano bashishanka onkabendera bakosimo barakujukwijwa muzeyi bacenga o kitera kama yongere kumpumuzaje archbishop Mertasi
n'abantu okuba kubagambaho ngo mushija opristi yafire Tomaino ogogo Tomaino namwe ni tinkumanya yenza ari umwana mweti izineryo mbenye naheze kweza anyenda kutandika kwenda ngunjare mu mwana mwete Tomaino aho ko wawareba Tomaino okuyabire nato aza kunyadini n'abanyadini bace abo kutwaza Tomaino ninjano we yasomere Yesu oku Yesu yabena akora ki natwaza because idini semeko eri above materiality manye dini ekitukuje ekyekuyambira no kugira ngo mitigating nanka excesses of materialism hat spirituality it is purity neba yoteri teine mu omuru nkogo kuronde bintu byense because natural humanity eri ingrained on materialism materiality so no muntu na yende cha no muru kwa kwate cha yende konka yedine ja kumitigating ebyo jeto please look all is vanity byona no busha kwatebera kumare arika abandi no bakoreki bakwateho abo kwa after all na washanguruza byona bwanyuma omuheru gona turaza nkahi ogo watangire nkandi umukore jaha abo kuba watangire nanda ngutukoreki kandi muyambe nabanaku enjire nunje bizabure jangu ko yamba abanaku abatine kibine oba waburengere rukirayo so atonoreba ngu spirituality religion ne mitigating excesses nyingi hatkwe kurugama hatanaye kwa party ya abo kurwande byensi hatu the whole society loses direction, the whole country loses to losing a campus no hortaro ryondo jangu yuruko imwe bakama ba morality custodians ba ethics na morality imwe abashemeye kuba n'umuturunga myesi ya kuturema murahi katakubareba kandi kuzo mu rutaro rwo kurwanda se tubashangamo then why is a difference right because there is the ecclesiastical realm which edin nawe uri kweshemwa ne yachupayinga akwayo neba ne tutwara ne tuyanze uri kutwara nkahi then there is the temporal yumwenu ayuri nazana na roto mukote nandi side iri yo mu adversarial system yitu we agree to bari yo mwani mbani ndwana ngumusinge ki ke umusango grant wanje jende na norato konka it is different nabuga na bishop kana jere tubantu mu norato na Dennis emtubanye tarishoberwa muyikereze Yesu najya tumuyikereze tata nanye kandi mukore ki munyikirize ngo munji ya tata na memyanya minje yo kuturamo hati nyonte gateka nyona hati mwenu murengu nkanda kagenda kabatebeka hati kana wana ndakurwana nano hato kumuza maraka hati kana tumuryamwe munywe hamwe abo kwangwe nyine mukuzuba Yesu najya kubarebe utare cyurungi kushemeza nkenyene mukuranzirya hamwe zishemeriro hati kandi ororo taro rwarwanyu rwa Dennis naho narata bwarigo ro gymnastics nebindi hatukantu ngo yi brotherhood hatuwara kadedini bishop kuyatugarka nco kurebera in situations za conflict resolution na mediation no garkaniza abanyadini no bashimukwana bazibimbe no batensinga center stage abantu in square kutaguka ngora nkasa Sudan we yagerta no bakoza Congo then they come in because all wrong na babichereza abantu because they have always been neutral konkaka ware bogo wabe na shabe go bishop wa Anglican wabena jatu president Museveni hatu no manyango buru bwa 26 bwatandika hatkane motoka yanje kuzire hatkane bituno hatu yibuza umuntu ajwiririya hata ho ntubuza uburi kandi baje ngutabgambaho ngakano marako muko bagambaho ngo nabara ha isho turi abastani so please ntwenda kugamba twena uyo makuru mu rumogwe kandi ninyenda kubamanyisa turi kuhendera the last one imaboko tureba no wakukora ki ibintu byotahendekiri biragumane bikubuza ngo wanyiba. Okay, thank you so much. Conscience, your conscience will perpetually haunt you. Nuza kutuni tashemeri omukuru David. Yes, rukuhendera ya concluding remark. Webare munonga munywano wanje nashemererwa haba submission yabatahi banjaba ekirungi gumize muno gumanura itabashira bamagezi nkaba ubundi ensi byoma yasima panwe yes ubundi ekagire kiyiha nomanyane bagira ngo mushija atiganda umukano akamutahiwe mbwenu kiri yahariwe umubitu bigumire ntuganira okureba kurugerere byo guyagamba evidence yagamba
nyewe be nagamba hona hine cyuwihamu hine cyabasa gukora ningo gumere noreba ntureba nk'ibishani nibirabaho we come here for the reason nituyijaha okugira ngo tugire icyo twatambire nsi yitu namwe nyewe hari iki twatuganira kushaba abantu ikindunga kimwe ninga bibiri mwine kumanya abamwe turi nko kuturi abi ari nko kubari kurugiro mbyabazire babo babiri mabagambera kurugiro mbabiri bareba abantu babiri babehingururizi ibi babiri bakora nyewe nishuka omukura kwanje omuzira ka kugira ati wakore iki nahaba heki ushikana umucaca bakugira ngo abakwitsa rurara ngo nabone bitwa rurara ekiri kumanyisa ngo eco rakora umuntu nibonye cyakare kiri yagira kiragarukira wito umuntu niwe baryakwita ningo mubo mu ruganda rwawe hino baryagira bata haza mujiko mutukore ibintu kugira ngo tukorera abana bito wabona negira ngo kakoze nyensa kubi konka ninti na nyensa mbwena hati at the back of your mind you may not steal. Yes nikimanyisa buri muntu wabona umuzire wena mwena abazire turi yatwe twaze bono wazireho nakugira ati ngo ndiyo ninkorera abana banje buri umwe najati ninkorera abana banje konga jika bible negaruke gira ngo eco rakore nikija kigaruka kigira kita meaning that ngo korakore kurungi ukakorera abandi kurungi bakwasa office ukagikora kurungi ukameka ngashongwa accountability and transparency ukagarukanisa kurungi abantu hatariho kubiya haka senti ukakora ibyo shimiro kubana ukora nko mwebembezi oba no mukozi wa government oba no mwebembezi wa government nikimanyisa ngo umuline yawe umulineji yawe abana bo rizara hino uruhanga ari kuja kuzimurura ibi byo ture nuko kora bakwereza kagisha koko zako bace ya person wakachiko ka parish in fact abantu abinji batwire nibajumirira ba parish chief konga kurugiro mu rusace yinakozire nemishango yinagire me ya parish modo na ba parish chief umushango ngagubacendezaho nagugita abantu bita bo barunzi ahabo kuba bakozire munonga nkaba agents bo kwiba abantu nibo bine nanka ya muheru nibashara mu bashita muri ya cha person akasenga ngufuna sente na parish chief yakora byamogwa akaguma yangire nabwo to kugirota to kuzibona meaning that ngo nabana babo batorine bari ngo muri mugwabo na parish chief wenyine wahirwa karima kakahebwa government ari kweshengereza tumaze bakaranimpirwa naba kabona karimo k'emitwari 10 ahubwo biyashomira na wariyo nakateranse nyuma sangwe byo riyo nokora nyencha kare nibizagarukira family yawe na line yawe yo kuteka ngo riyo nokora mwenye ndakubasha ngo mureke tubice kuribira tabantu twende kuyaho corruption nyenda kubagambira ngo aba bantu abariyo bari mu corruption namwe president yenda kushabiki de kamera cyo nahindira naco ihanga rya Uganda na hatiri kiriyoni riyebuza nka president Museveni n'amageza gaye no kwatwiri no kwatebenkanise buri kimwe kuyokurwa hitukaza kuyokurwa tukaze buri umwe ariyo nayirarikirira na munonga barebera ubwebembezo bwenyuma ninga bariyo nibagushuka eco nikimanyisa ngo abantu bakwine mu bwesije bwingi nakweshengereza reka abantu twakurebere mu bwesije koze so bushoborozi bwawe ugumize mece cyo nokora ucyamisirize ukikwese umutima umukono gwo cyomo kirebeke ngo abahansi bakwasa towa order korabe ya ubagito wakurabira mu RDCs obo mu structures za NRM obo mu structures za local government any structure you feel you like konga kirebeke ngo kinteki eco riyo nokora levejo structures zigumize muzi kikore mpaka aha LC1 level nyenda kubasima bagumira tureba na no kubashaba ngo ekini hiro ruigura mpaka ebiro abiri na mushanju ito bari ya twacete benganisize ahabo kubegini TV with yitu radio western radio yitu nistyoga kugisupportinga mwene ni mwa batabenganisize mwena mwije tuzo mukinihiro ruigura mpata kandi umufe gumani mukunda program zinkezi ahabo kwanize baretera okucenga kumanyihanga ahiriyo rutora nesa ahiriyo neza nasigara ndi bya Rugaba Rudoviko Kagere minister w'ubwegese ahabwisingiro district kandi w'abantu bisingiro South batire mu bwesije bakanyita bakagira ngo ibyo kozire birunjo mu district yisingiro nitwena ngo tukuzimurire tukuteke kamparo mu parliament ojekeri singiro South obundensi yitu ekayongera kutungukana no kubaje bari. Thank you so much Rudoviko. Muhanguzi ya concluding remark. Ati abashaka bagamba mwe bare ombi bromu oba no mu byevugo bajyango ndi atungwe bye mukono yanje hendekire
ngo kushemerwa no kunanuka byabe byawe hati abaturikize n'abariyomba tureba wanuriya kasente katare kenye bano no bushemerirwe no genda no nago mukono hazana ibyo Bible rigamba ngo kushemerwa no kunanuka byo hati abaturikize ndukwendera naba kutureba ito President Museveni tarho cyangwa cyukwenda ekirabe cy'uwakutakurga hati kusiye 2016 nko kunakoze sayini ninga simbo y'orugari za kororo n'inzo mu State House ubanzo yibinga habashuma iwaye binga habashuma ibyasigara wayenda ibi for me has always been exonerated. People say that man is okay, but hatereka nkugambe ninjira ko bahereza abarakomereho ninga bakukira kuzo prison wareba basebe nakora niyo nkora yitwenda President Museveni akoze omusirikare wa prison takasuburaga Museveni takateraga Museveni mboka akagiregura omwibega akagitera bamba hinga nkato kuturiya kutuciro bahango no atenjuki nubo bakwereza obwa katicuro najya tugambira abashiza abo bahinge kandi bahinge speed ejo cyayiza yatunura atatinga ati niwe hinga hati Museveni kugira ngo abashiza bagambire bagireki bahinge gendo basubure bahinge uriya kubatera mugonga tumugende muhinge ajya tunomade nesatije nkuri kukura abagitarambira atera gaticho akwata katichira mtere mboko yenyine je yatinka zaraga katichira koro busungu adira bahura to bamzurzu babi akutera akubambuye antoyinga hati nona president akwate ba minister benu bo yabandiza hasi gara hasi takuza kwikana ha district submission yawe you have submitted talk show yawe no nyenda kubasima mwebare munonga Doviko mwebare nonga kwija kubaha always come. Thank you so much. Omukuru Council Dennis Ejochi nonga webare kwija kaburijo manguzo honorato mwineruka webare kwija nimba sima our contribution yanyu kwa mu kutwatesa mu program nyenda kusima iwo twena tureba okuruga kare ayitwatandikira zaza China zirenza kwa shamukaga kaburijo niyo nkora yitu we end at midday turentorekera midday kwicira programs zindi kugumizama kandi tukagumaha so nyenda kusima umurebe wa TV West kwa programs zona na mnonga kadara aho kuturentenda we nyenda kusima team inankoze nayo Bridget ari ya kamera aha webare kandi twineyo Evans mu control room webare nyenda kubendeze birunje of course ndikubeto mu Kiniro weekend birabe na musharo mushayika cheka 25 years of Radio West kandi ebitwakore byona ndukwa disclaimer nahabwo burunji bwitu na nihanga ryitu buri kimwe kitwagamba we think we bintu byaterezwa je biti abo kuba whatever is in reality chikaruguma ideas so kanterezenteka tyabuja if we implemented tubasa kutambira ihanga ryitu imendeza weekend nunji zakurebana esabite kwijo rwa mukaga mugumeho akamabari Entekateka ezahebwa omuporogaramu egi n'ez'abantu abazihayo kandi tuzineka kwate kona n'enkora ya TV West nehinda ninga abo abarukurra TV West nehinda.